2022 umugabane wa Afurika wageze kure cyane mu bijyanye no gushyigikira demokarasi, nyamara uracyakeneye gutsinda inzitizi nyinshi mu gihe hagaragazwa amateka yawo. Umugabane wa Afurika ufatwa cyane nk'abakene, ariko mu gusubira inyuma kwinshi umugabane wagiye ugira. Mu myaka yashize harimo n'abategetsi b'abanyagitugu bakomeje gutanga incungu y'abaturage baharanira inyungu zabo batitaye ku nyungu za rubanda nyamwinshi. Uyu mugabane wa Afurika wagiye ugira abanyagitugu bagiye batandukanye. Niyo mpamvu kuri uyu munsi Inkera TV yabateguriye urutonde rw'abanyagitugu 5 babayeho mu mateka ya Afurika, bakazingiriza Afurika, bigatuma umuturage wari wese umwumvishije ahinda umushyitsi. Ngenda cyari Jide urugamba. Reka twongere tubahe ikaze mu kanya tugaruke tubabwira ese ninde dusanga ku mwanya wa mbere, ninde turibuze kuza gusanga ku mwanya wa nyuma. Iyi ni Inkera TV. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Jide urugamba. Ariko mbere yuko dukomeza reka ngusabe gukora subscribe, comment ndetse na share. Niba wifuza ko aricyo twazagaruka mu biganiro byacu bitaha, wabishyira muri komanteri. Umwanya wa gatanu turasanga Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Mobutu Sese Seko wa Zabanga wavutse yitwa Joseph Desire Mobutu. Yavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu, avukira ahitwa Ilisla mu cyahoze ari Kongo Mbirigi. Yari umusirikare w'umunyagitugu, akaba perezida wa Zaire. Kuri ubu yahindutse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu no mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, ubwo yahirikwaga ku butegetsi na nyakwigendera Perezida Laurent Kabila. Ku ngoma ya Mobutu yakoresheje amayeri menshi y'igitugu kugira ngo anige amajwi y'abataravugaga rumwe nawe. Yikwizagaho ubutunzi bwinshi ku giti cye, kandi akagerageza gusubiza igihugu cye mu muco w'abakoloni, mu gihe yari ashyigikiwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarwanyaga cyane abakomuniste. Ubutegetsi bw'uyu mugabo bwari buzwiho ruswa, icyene wabo, gufata ku ngufu, iyicarubozo ndetse n'ubwicanyi ndengakamere. Si ibyo gusa kandi yarazwiho gukandamiza politike. Benshi mu bari bamuzi bamufataga nk'umunyagitugu wa kera wa Afurika. Perezida Mobutu Sese Seko wa Zabanga mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu yategetse abantu bose bo mu bwoko bw'Abatutsi kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahoze yitwa Zaire, cyangwa se bakicwa. Iri tsinda ryaje kuba ihuriro ryo kwigomeka kuri Mobutu. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi Laurent Desire Kabila abifashijwemo na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bashoboye gutsinda Demokarasi Republique du Congo, cyangwa se RDC mu magambo y'impine. Ibi byateye Mobutu Sese Seko guhungira mu gihugu cya Togo. Nyuma yo guhungira mu gihugu cya Togo, Mobutu Sese Seko wa Zabanga yaje kwimukira muri Maroc, ari naho yapfiriye muri Nzeri mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Mobutu Sese Seko wa Zabanga yashakanye na nyakwigendera Marie Antoinette Mobutu ndetse na Bobby Ladawa Mobutu, babyaranye abana 14. Umwanya wa kane turasangaho Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi wakunze kwita Colonel Gaddafi yari umunyepolitiki w'impinduramatwara muri Libya, akaba na perezida wategetse iki gihugu giherereye mu majyaruguru ya Afurika mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda. Gusa ubutegetsi bwe bwaje kuza kugera ku iherezo 2011 ubwo yicwaga. Ku ikwitiro uyu mugabo yari akomeye mu bitekerezo by'ubwenegihugu bw'Abarabu n'abasosiyaliste, ariko nyuma yaje gutegeka akurikije igitekerezo cye cya gatatu. Colonel Muammar Gaddafi yavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na kabiri, avukira ahitwa Isirte mu muryango Kenya wa Bedouin, maze yaje kuba umunyagihugu w'Abarabu ubwo yari ku ishuri ahitwa Isaba. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu Gaddafi yinjiye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Loyo riherereye ahitwa Benghazi. Aha ni naho yashingiye akagari k'impinduramatwara kamufashije gukora igitero cyiza cyo kugaba ku bwami bwa Senuse bwari bushyigikiye n'uburengerazuba bwa Idlise, hari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda. Muammar Gaddafi nubwo yamamaye cyane kubera imyitwarire yo kurwanya imperialiste no gushyigikira byimaze ubumwe bw'Abarabu na Afurika, Gaddafi yashinjwaga cyane gutegekesha igitugu. Ubutegetsi bwe bwaranzwe na ruswa, guhohotera uburenganzira bwa muntu,
Gaddafi kandi yafatwaga cyane nk'umwe mu baterankunga bakomeye b'iterabwoba ku isi. By'uyu mugabo reka tubisobereze aha ngaha, dore ko urugendo rwe rw'ubuzima rwaje kurangira 2011 ubwo yicwaga n'abarwanyi bagenderaga ku mahame ya Kisilamu. Munyemere dukomereze ku mwanya wa gatatu kuri uru rutonde. Ku mwanya wa gatatu kuri uru rutonde turasanga uwahoze ari perezida wa Chad, ni Hissène Habré. Hissène Habré bitewe n'uko bisoma yavutse mu mwaka w'1942, avukira ahitwa Ifayalage muri Afurika y'uburinganire bw'Abafaransa, French Equatorial Africa. Uyu mugabo Hissène Habré yaje kujya ku butegetsi nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa General Felix Malo mu mwaka w'1982, abifashijwemo n'Ubufaransa ndetse na Amerika, bitewe n'imyitozo ya gisirikare yahawe, intwaro ndetse n'imari byamufashije guhirika Perezida General Felix Malo. Ku ngoma ye yamaze imyaka 8 yaranzwe n'ubumwe n'ubugizi bwa nabi bukabije, harimo ubwicanyi bwa politike, iyicarubozo, gufata ku ngufu n'ubwicanyi ndengakamere. Yakuwe ku butegetsi na perezida wa Chad uriho ubu Idrissa Déby mu mwaka w'1990. Mu mwaka wa 2012 urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ rwategetse Senegal, aho yari yarahungiye, kumukurikirana cyangwa rukamwohereza ubutabera kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera mu mahanga. Muri Gicurasi 2016 urugereko rudasanzwe rwa Afurika mu rukiko rwihariye rwa Senegal rwasanze Habré ahamwa n'icyaha cyo gufata ku ngufu, ubucakara bw'igitsina no gutegeka ko abantu barenga 40,000 bicwa ku ngoma ye. Bitewe n'ibyaha uyu mugabo yakurikiranwaho, urukiko rwaje kuza kumukatira igihano cy'igifungo cya burundu. Nshuti bavandimwe mukomeje gukora iki kiganiro cyacu, iyi ngira cyari Inkera TV, njye kuri mikoro muri kumwe nanjye Shide urugamba. Munyemere dukomereze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga perezida wa 22 wa Liberia, ni Charles Taylor. Yavutse mu mwaka w'1948, avukira ahitwa Elatington mu ntara ya Masledo mu gihugu cya Liberia. Perezida Charles Taylor yayoboye iki gihugu kuva muri Kanama mu mwaka w'1997, yaje kwegura muri Kanama mu mwaka wa 2003. Yamaze imyaka itari mike y'ubuzima bwe muri Libya mu myitozo nk'umurwanyi w'inyeshyamba, maze aza gusubira mu gihugu cye mu mwaka w'1989 kugira ngo ayobore intambara ya mbere y'abanyagihugu yo muri Liberia. Yamaze imyaka isaga 7. Nyuma y'iyicwa rya Perezida Samuel Doe mu mwaka w'1996, Perezida Charles Taylor yigaruriye igice kinini cya Liberia, bituma ashobora kwiyamamariza umwanya wa perezida mu matora rusange yabaye mu mwaka w'1996. Ubutegetsi bwa Perezida Taylor bumaze imyaka igera kuri 6 gusa, bwaranzwe n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, harimo iyicwa ry'abanyepolitike, iyicwa rubozo, gufata ku ngufu ndetse no kweza amoko, cyane cyane mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Liberia yabaye hasaga mu mwaka w'1999 irangira mu mwaka wa 2003. Uyu mugabo kandi ntago twamurenze ngohi tudavuze uruhare rugaragara yagize mu ntambara yo muri Sierra Leone yabaye imyaka igera kuri 11, dore ko yatangiye mu mwaka w'1991 irangira mu mwaka w'2002, kandi yahoze aregwa n'urukiko rwa Sierra Leone mu mwaka w'2003. Mu mwaka wa 2006 perezida mushya wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf yasabye yuko yoherezwa muri Nigeria, aho yari yarahungiye. Mu mwaka wa 2012 Taylor yahamijwe n'icyaha cy'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu n'urukiko rwihariye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha Ilahaya mu Buholandi. Charles Taylor yashakanye n'abagore babiri, aribo Enideti P. Taylor ndetse na Jewe Howard. Bari bafitanye abana 14. Nakongera kukwibutsa niba utarakora subscribe, wakanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Bavandimwe mudahema gukurikira ibiganiro byacu, ni munyemere dukomereze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga umunyagitugu wavutse mu mwaka w'1928,
avukira ahitwa Ikoboko muri Prefegitura ya Uganda. Idi Amin Dada ni umugabo w'umunyagitinyiro, akaba umunyapolitiki wo muri Uganda. Yategetse Uganda ahasaga mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na rimwe ageze mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda, bivuze yuko yayoboye Uganda imyaka igera mu 8. Yinjiye mu gisirikare cy'abakoloni cy'Abongereza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatandatu, kandi agira uruhare rukomeye mu bikorwa by'Abongereza byibasiye abarwanyi ba Shifta muri Somalia n'inyeshyamba za Mau Mau muri Kenya. Nyuma y'imyaka 9 y'ubwigenge bwa Uganda, mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri, Amin yayoboye ihirikwa ry'amaraso rya perezida wa mbere wa Uganda, Milton Obote, maze uwo munsi atangaza yuko ari perezida. Ngayo nguko rero ngo akaryoshye nigahora mwitama. Ni nta dusore ikiganiro cyacu. Ngiye kuri mikoro mwari kumwe nanjye Julio Rugamba. Iyi ni Inkera TV. Reka tubifurize impagare kino bugingo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.